usim jong kahima mahram sim shim upaim nyandru sim yong aringkat ke executive member jong ka kilelum jingelang pakerki ha office rekam jong kahima ha maukruan Southwest Kasil district ka jinglum jong u ya ka jingelang ka long da ka jingsung kyaman sim hadin mana kalyang ka kesu kaladan ka jingno bo sim bat ki executive member ka hima kilai jaka shakishi BSF Shajan jongka potmula kaba hap hapo kahima mahram sim shim upa nyanro sim yang haba kerana kilat pathai kubo ula penshai mana kalyang jong sim pat kidukot jongka executive member kahima kim shim pat ladan kanu karai banyam minjur ban ai jaka shaki shipai kumbalak kenua daka kesu bat kiwei de kiseng Henry kadang don tang ka jingtarwa how district commissioner jongka Southwest Kasil district yakilai tali ki jaka ha katei kathan kaba kentup ya ka potmula kaba jingai naki shinong basang basa ki brio namar katau sia mula kentu ya ka kesu baswaban kerani ni le kanu ka kam ki dei ban bishar panya namar na kalyang usim pat ki dokhat executive member ka hima kim shim palarai ban ai ya ka jaka shiki shipai kumbalak keno uba kit borlang nong rem kum uwei menteri jong ka hima maharam ulaban penpa ke jing smukhya da ka ba kubur ya ki jing penshai usim da ka ba shai kedan ba kam shimpat ladan kata ke jing ai jaka shaki shipai BSF Henry kadai tang ke jing terwa klempat dan kanu karai kat kum ke jing kanu jengki katu kanni ki khon samla da ka ba kentu ba kem dei ban pensisha da ka ba kentho parado prasnam hapo ka hima por da bela juga yang mereka astubar gitu dengin ban cai saki lapatai kubor bila dekat mereka hiti boleh pedang lagi asiu agak kalau trik boleh berfra jarusan boleh dekat mereka jing ajaka jituan ajaka na kalian bermasa udisi nam tabantei ya ka ilet kota jong BSF atam boda di nilai pedang ya ka siti na kalau arpulai trik na pesan arjar pesan na udisi Southwest Kasil district balasuk lang ya ka siti kabartet khasan san arjar pesan na ka BSF Hagis tila penpau yang jenukam kerki kebanyu fo akar kendau bantai yang BSF batalion nak kita ban penklaim kejingeda yoput abdeng keri Bangladesh berkeri India ban penroi yang kisno bitau ban penaikam ajam isamla Halar kene ke ekstra gubar ke boleh kedua ke arhufratri benai ba nreu arhajar arhusan hadin ke ji tai bnya kala rai kala shim ke rai kumne harum ta kalomba bana ki bopun ki jaka barang light po ka kenorai balang dikor de bentrua saudisi ya ka jaka ka ba khampaji na isno githau ta ba ko ka ba ar ba kilorep bishakta na ka jishim jaka jo sarkar India kidon ka hok banyo ya ka ba luksan lan position kumba jule la ju takam apo ke ma ka balai Nomor kecil temu jongka serkar India MHA bersama ya ke unit headquarter jong BSF kalau maniada berpenklaim na jiwan rumtu jong ki bandar na Bangladesh kila khat kadabar kila pen paulo bahkan long ke jingeda bat ka
manra yang jing soskan khamtam yang jadul ripat besong hang de thai basau bala tu ba un sim khia bani kran yaudisi bani kebor jo ke besap ban ai kam ai jam iki khon samlaj bahima maram nalor kam penroi bala kedau hakasti ke bala khatsan san arja husan jo ke besap kata ke garai ba ngela rai lepa dalam ya kot lepa da kada bahima haka al pratre jon yang senam arja ar husan de kami kasiti na ki kesu te ngimra di ai ong ai nomor ba Nakaliang juga wei naki menteri jongka hima hadin mengilayo ya kacing saat kulit ya kan ikubor haki social media platform oper di nakaliang jong ngawe dengan menteri ban ngait nama liang jong menteri berketikot eksekutif dor barok ni penpau ke jong sokia harap jong kini ki Kena takadau ngilah kentu yus eman khot kerki ya keneka eksekutif dor bar kementas ni ke kuma pelayo jing persai na kaliang jong em hoj kam ngim len ya jing sha bakalawan kata kasiti na kaliang DC pan jaka na taki BSF te henrei na kaliang jong ka eksekutif baru ni omba nginomla ban ong manginom ai jaka ya ka BSF kepada kawe na kitnat ya ta ya kari ke jongi kuma lapan pau pa em kade nam takkan national security Tenrai hawe de bat kejakapan. Hawe de bat kejakapan ngirungi syai kadar mentan marpa le syai ba kadang dei tangkap proposal. Kam dei kumbala keno bala deb ai ya kata kejaka. Kadang dei tangka jing tumu ban ong ba ngin ai la kadeu kum ong ba im jun arlai tali kejaka. Te kumbalong mentang impat finalize ba kejaka ban ai yo BSF kan dei hang tu hajan formula kumbala keno. Di nakalian jong ka eksekutif dor baru tak masai kadar hangne ngimpat yo ia kata ka jing menjur pun ong bangin ai kata jaka kata jaka kepa laya sarkulit ke social media de delo kata kan ngem ngiru ni penpau jing sokia ba ngilaya syong kerki mentah bat ba ngisukmen haga jing don jong pa im ada pensai kita ki barokhon bat nakaliang jonga bat nget daki khot eksekutif dor baru da kajing sokia kuma pilih kajing keno yang di khot jong eksekutif dor bar ba ngidei kita ki kendang kwa ki lalot spa ki mendiri habatang ke jaka ru 4 finalize